Yeah. Phew. Wow. Aba VIP narondiga kung fu. Ubu ngubu tugomba kwese kwimuka tukajya kuba mu Bushinwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira ukuntu Abashinwa bavuye mu myanya yo hasi mu butunzi bakabasha kuzamuka kugeraho ubu ngubu bameze gutyo bararwanira umwanya wa mbere na Amerika, kandi batarebye neza Amerika baraca kuri Amerika. Iki ni ikintu gikomeye. Ese niki twabigiraho kugira ngo natwe mu buzima bwacu tubashe gukuramo amasomo amwe namwe yaduteza imbere? Let's go. Nongera kubasuhuza abakunzi baba VIP TV. Murahose murakomeye VIP. Mwagize icyumweru cyiza? Okay. So niba nawe uri urareba iyi TV bwa mbere, ahangaha n'ahandi tubagezaho ibiganiro byo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship. Uyu munsi rero ba VIP ndashaka ko tuzahuganira tukiga ku masomo amwe namwe twigira ku Bashinwa cyangwa se ku gihugu cy'Ubushinwa. Uyu munsi turaza kwiga turebe ahantu bavuye naho bageze, hanyuma turebe bimwe na bimwe dushobora gukuramo nk'ama lessons cyangwa se amasomo dushobora gushira mu buzima bwacu tukabasha kuba twakoza business zacu cyangwa twabasha no gutanguza business zacu. Uyu munsi cyo kintu tuzakora tushaka kuza kubereka uyu munsi, ndashaka umanza ntangire gato ya mbere ko China yari iri, hanyuma no mbereka aho iri, hama no turangize tuganira ku bintu bimwe na bimwe dushobora kubigiraho jewe nawe tugateza imbere amanuza yacu, ama business ndetse n'ubuzima bwacu. Let's go. Nubango rero niba uri umuntu kabisa ukurikira business cyangwa se entrepreneurship cyangwa se ibintu bijyanye na economy muri rusange, ntushobora kubikurikirana utaruvuga ubu ngubu Bushinwa cyangwa se utaruhiga ku Bushinwa. Abashinwa ibintu bamaze gukora mu myaka 20 ishize ni ibintu bikomeye, ariko rimwe na rimwe ibintu bagiye bakoresha ni ibintu ngewe nawe dushobora kwigiraho. Ariko tureka manze mbere ikintu kimwe gikomeye muri murebe uko Ubushinwa bwagenze muri 1980 muri 80s. Ubushinwa ugiye kuri liste y'ibihugu 10 bya mbere bikize tugendeye kuri GDP, numva ngo Ubushinwa bwari ubwa 10. Ni murebe bwashoboraga no kuba bwakwinjira no mu 10 ba mbere byari bikomeye. Ariko noneho ni murebe mu 2000 Ubushinwa bwarazamutse bugera ku mwanya wa 7. Hanyuma mu myaka 20 ishize muri 2020 ni mu ndebe hano Ubushinwa bugeze. Ubushinwa bumaze guca ku bihugu nka Japan, Germany ndetse na za UK. Ubu ngubu buri ku mwanya wa 2. Abashinwa niho barakira bafite vision ngo yuko muri 2025 nuvuga ngo 2025 yuko bazaba ari super power, bazaba ari igihugu cya mbere bagakuraho US. Ariko reka turebe icyo bintu ese birashoboka. Turebe kino kintu, murebe iyi mibare hano. Uyu ni umubare wa 16. Uyu mubare wa 16 muri 1980 GDP ya Amerika cyangwa se ubutunzi bwa Amerika bwakubaga inshuro 16 ubutunzi bw'Abashinwa. Hanyuma muri 2000 bari bamaze kubicamo kabiri. No kuvuga ngo ubutunzi bwa Amerika bwari bukubye ubutunzi bw'Abashinwa inshuro 8 gusa. Ariko none mu ndebere ubu ngubu muri 2020 zindi data nakoresheje za 2020 ni mu ndebere hano Ubushinwa bamaze kugera. No kuvuga ngo nta nubwo Amerika ikiba ku inshuro ebyiri. Nuvuga ngo bari hafi baregeranya. Nuvuga ngo mu bigeranyo narebye GDP y'Abanyamerika yari miliyoni 19 trillion 19, y'Abashinwa ni trillion 12 hafi 15. Ni ukuvuga ngo barage. Ese ibintu koko babikoze bate? Nareka manze merekana kandi kantu gatowe. None reka tubanze tujye kureba ese abaturage noneho bari mu bukene. Abaturage bari mu bukene, nuvuga ngo abaturage babeshwagaho n'idolari rimwe ku munsi cyangwa se abasha no kubona idolari rimwe kugira ngo babashe kurya. Muri 80 Ubushinwa bwari bufite 88%. Nuvuga ngo abaturage 88% bw'Ubushinwa muri 80 bari abakene batunzwe n'idolari rimwe ku munsi. Mu 2000 ni mu ndebera bari bamaze kugera. Mu 2000 bari bamaze kugabanya abo bakene babo kuri 41. Noneho tugeje mu 2020 ni 1.4. Nuvuga ngo uyu niwe muntu basigaranye 1.4 cyangwa se 1.4 mu bantu twakwita abakene. Ni murebe no ikindi kintu nacyo. Reka tujye no mu kwiga na training ndetse no gusoma. Muri 80 bari bafite 40%. 40% y'Abashinwa ntibari bazi, ntibari bafite education. Ariko muri 2090 bari maze kugera kuri 93. 93 bari bafite education.
nako mbabare muri nuza 40 bafite education, ariko mu 2093 nibo bafite education. Noneho twaza ubu ngubu muri 2020 96% y'abashinwa bari educated. Nuvuga ngo bafite some kind of training, cyangwa se bashobora gusoma no kwandika, bafite ibintu na bimwe na bimwe bize babaho barakora. Kiri kintu gikomeye. None reka tugende no ku buzima muri rusange ku buzima bwari bumeze. Mu bihumbi muri 80 life expectancy cyangwa se umuntu yapfaga kuri myaka 66. Mu 2000 barayizamura bigera kuri 41. Hari mu bungubu ni 76 ni 76. Sinovuga ngo kubona ubushinwa bwagiye buzamura mantuza yaho hose. Ese ni gute abashinwa babigesha? Ese koko birashoboka ko abashinwa bashobora guca kuri Amerika nk'igihugu cya mbere? Ariko gato mbere ko nkomeza ibindi bintu gatoya. Amerika ndi mubare ukomeye. Tugatse kuri ino ndabagira ngo mubone uyu mubare ni 539. Uyu mubare ni 120. Iki ni kintu gikomeye. Iyi mibare nagira ngo muyifate tuyandika hano hamwe. Sinovuga ngo 539 ni 120. Iyi mibare ishobora sega yari imibare ni iki? Izi ni billions z'amadolari. Sino kuvuga ngo murebe ikintu gikomeye. Muri 2020 Amerika yinjije ibintu bivuye mu Bushinwa bihuye na miliyari 539 mbabarira. Ubushinwa bwinjiza ibintu bivuye muri Amerika bingana n'ijana na 20 miliyari 120. Nuvuga ngo iyo ukoze usanga Amerika ubu ngubu ikeneye cyane Ubushinwa kuruta uko abashinwa bakeneye Amerika. Ni ukuvuga ngo hafi inshuro eshanu. Ni ukuvuga ngo Amerika ubu nonaha ibintu nka electronics, ibintu byose ubu ngubu birava mu Bushinwa, ibintu byose biva muri manufacturing. Niyo mpamvu ari uyu mubare amafaranga dutanga muri China kugira ngo tugure ibintu. Ariko abashinwa bo aya niyo mafaranga miliyari 120 zonyine niyo batanga muri US. Yakoro ntambara buri munsi. Mwumvise Trump igeze gushaka urwana ya trade war. Se kuki bakora byinshi, kuki tubaha amafaranga menshi, kuki tutakwizanira ibintu byinshi hano? Iki kibazo gihari. Aho kubera iki ibintu nto mbabwiye, ejo kumwe sega ibigiye bindeba iki nkanjye nk'umuntrepreneur. Reka mbwize ukuri, aho uri hose kwisi ibi bintu biratureba. Kubera ko bitewe n'umuntu uri super power kwisi, ndetse ubuzi na entrepreneurship na business birahinduka. Ariko ubu ngubu cyo nshaka kujyaho nugero no turebe ese niki kuko abashinwa bakoze twabigiraho kugira ngo ntabwo tubashe gutera imbere. Noneho ushobora kumbaza tigere nese abashinwa bakoze iki? Ngibi ibintu bakoze, reka natwe turebe uko amasomo twabikuraho. Ikintu cyambere abashinwa bakoze baraje muri 2015 baravuga bati kuri 2025 bakastinga vision, baravuga bati twebwe turashaka kuzaba igihugu cyambere gikomeye kuri isi. Iyo usomye ibyo bintu nahoze mbisoma, iyo usomye vision yabo ibenefitinga cyangwa se igiriye akamaro igihugu kimwe cyonyine cyo Bushinwa. Ni ukuvuga ngo iki twabyigiramo iki? Twabyigiramo niba ufite company cyangwa se entrepreneur cyangwa se nawe ku giti cyawe ushaka kugira icyo utangiza kugira ngo witeze imbere. Ikintu cyambere ugomba kubanza kugira ni vision. Ugomba kugira vision yaho ugomba kujya. Iyo vision ikagira ama goals ugomba guseti, ugomba kugeraho mu myaka 5, mu myaka 2, mu mwaka 10. Noneho bigatuma ejo umenye ugomba gukora, icyo muri kuri umenye ugomba gukora. Icyo ni ikintu cyambere. Abantu benshi bibaza ko bashobora gutera imbere nta vision. Ntushobora. Business yawe idafite vision ntabwo ushobora gutera imbere. You have to have a vision. Hanyuma ufite team ukayibwira abantu. Mu Bushinwa iyi vision bategeka abantu bose kuyimenya ku buryo n'ama companies, aba business owners, ibintu byose bakorana na guverinoma kugira ngo babashe kugera kuri iyi vision. It's something biteye ubwoba. Ariko abashinwa they are coming. Ikindi kintu cya kabiri bakoze, ni ukwiga abantu bakuri imbere cyangwa se abantu bateye imbere. Ni ukuvuga ngo kwigira ku bantu bafite icyo bagurusha. Ubushinwa bwararebaga bakareba gati turi ku mwanya wa 10. Ibihugu byose biri imbere tubirusha abantu benshi. Tubirusha iki? Tubirusha potential. Kubera iki byo biri hejuru kuturusha. Abashinwa ikintu cyambere bakoze ni mwumve bino bintu. Abashinwa ikintu cyambere bakoze bafasha amamiliyoni n'amamiliyoni b'investinga mu nganda z'abanyamerika. Nko muri 2016 narasomye nsanga abashinwa ngo bigeze kuinvestinga miliyari 45 mu makampani ya technology y'abanyamerika ndetse
ubwo ntidushizemo nayo bimvesije muri za Japan na hose kuko abashinwa ikintu bashaka gukora nugira ngo baze barebe uko ukora ibintu hanyuma basubire nabo bahindure ibyabo. Icyo nicyo kintu cyambere bakoze. Iri somo ni somo umuntu wese urareba ashobora kwiga. Igira ku bantu bamaze kuba successful mu bintu barakora. Ese niki wabigira? Abo bantu bireje niki wabigira? Study them. Iga abantu bari successful, urebe ibintu bakora, usome ibyo basoma, hanyuma winjire mu urebe ibyo bakora. Iki ni ikintu abantu benshi badakora, abashinwa bakoze. Iki ni kintu cyaga tutakugira ku abashinwa bakoze. bo bagendera kuri ya ntuza. Niba udashobora kwinnovating, niba nta mind ufite iri creative, just kora copy. Abashinwa barakoze copy. Nubango twatumuna nimaze kubabwira ukuntu bashize amafaranga menshi mu technology company kugira ngo bibe technology z'ibindi bihugu. Ikintu cyambere leta bakora iyo bageze wao baragenda bakajya gukora bya bindi bihugu byose bibari imbere bikora. Abashinwa n'abambere n'aba master muri copy. Muri bire by'Ubushinwa iyo nebye Amerika, Ubuyapani ibihugu byose bifite imbaraga za innovation, creativity, ariko abashinwa bo ntubabaze ikintu na kimwe mu kwinnovating, ariko bo n'ugukopya. Icyo bakora barakopinga, barangiza byo maze gukopinga bakabigira make, hanyuma barangiza bakajya kubyamamaza ku isi yose. Ugasanga babijyanye ibyumba bigejeje mu Kanyosha, bagize nubango nta telefone yakozwe n'abanyamerika iri ahantu nk'ibyumba cyangwa mu Kanyosha hahandi muri ya migi hahandi hasi mu giturage, ariko iyo hageze wasanga umuturage afite techno. Kora ko bo baragi bakopya technology, barangije bayigira cheap, barangije baragenda baragera. So rero mpamvu ngiye mu bihugu byose bya Afrika ukagira usanga umuntu yambaye ikirato ngo cyanditseho ngo niba ari Mike. Ugasanga umuntu afite rozayito yitwa ngo ni bari Apollo. So nubango bakopinga Apple, bakopinga Nike, bagakopinga iki, bagahindure ko bo barakopya icyo bashaka no gukopya, hama bakageza kure ibintu. Icyo bakugira muri hi mu businessman cyangwa se entrepreneur, iga yo competition mara kuyiga ni ibiki wabakopyaho. Singoma kuba ufite umutwe w'igitangaza utekereza ibintu bishyashya. Reba ibihari biro biragenda ubikopye, ariko nubikopye ubu muhanga nawe ugira icyo uhindura ku muntu kopye, kandi ukore marketing nziza. Iri ni irindi somo n'abashinwa bakoze. Bo bafite ikintu barusha bino bihugu byose. Ikintu barusha bino bihugu byose nuko bo nta kazi basuzugura. Nuvuga ngo iri ni isomo dushobora kubigira. Bo bari willing kugeringa dirty cyangwa se kujya hasi bagakora. Niyo mpamvu iyo urebye ahantu hose ugasanga ama projet y'abashinwa ahantu hose ari muri Afrika yose usanga hari umushinwa uhagaze kuri shanti. Nta projet nimwe y'Abafaransa, y'Abanyamerika, y'Abayapani uzasanga umunyamerika ahagaranye n'abayede hanga. No, ariko bashinwa bo baramanuka. Yaba i Burundi, yaba muri Congo, muri Amisozi cyangwa yose muri Amisozi mu Rwanda, baba ahagaze nawe amunuza. Noneho umukozi agakubita kuri shanti paf yarangiza agahagarara kumva umushinwa ngo no. So ndoguma bafite abantu babakangamira ahantu hose bageringa dirty, nta kazi basuzugura. Nugira iyo mentality, iyo mindset yo kuvuga uti nta kazi nasuzugura, cyangwa se n'ubutangije business mu gihe iratangira ngo wamaze kuba boss ayo mugende wicara. No, get there, ufunge, uzamura amaboko, ukore, ugeringe dirty. Icyo nicyo kintu abashinwa barusha abandi. Ikindi kintu n'abashinwa biciye bakareba kuri isomo rikurikira, bararebye basanga ibihugu byose bibari imbere aho hose babirusha abantu, ariko icyo ibi bihugu byarushagabo yari abantu bari trained, yari abantu bafite trainings. Ikindi kintu abashinwa bashizemo imbaraga na investment zabo ni training hamwe n'ama skills. Reka manze mubwire, baricaye barareba basanga ibihugu byose bifite abantu bari sophisticated, bari educated mu rwego rwo hejuru. So barabashinwa bakareba Amerika, bagasanga Amerika ifite abantu benshi ba PhDs, abantu benshi bafite za bachelors n'ibiki. Abashinwa b'ikintu bagiye bagakora, baragenda bakajya mu cyaro, bakagenda bagafata babagore nk'abangahe batazi ryo gusoma no kugira iki, babandi bo hasi abaturage, bakabigisha gukoresha imashini runaka iboha ibintu, ikora ibintu, bakagushiramo ukaba umu specialist muri icyo kintu. Bo nicyo kintu bagendera. Bo ntubabwira impapuro z'ama degree n'ibiki byose, no. Bo barashaka skills umuntu akora. Usanga umuntu mu ruganda rw'imiti ushobora kuba akoresha imashini runaka ariko nta na degree afite, ariko icyo bamwigishije no gukoresha imashini neza, ni umu specialist wo gukoresha imashini neza. Nuvuga ngo no bijye bigata bikora iki? Ibaza nawe gukoresha umuntu mu ruganda rwo muri Amerika cyangwa mu ruganda rwa hehe ufite bachelors muri chemistry cyangwa se muri biochemistry, ahagaze aho ngaho arakora ibyo bintu.
ukamugeranya n'umuntu ngo akoresha umuturage uri ahantu ariko bahaye training yo gukoresha iyo mashini, urumva bita bigaragaza impamvu labor yo mu Bushinwa iri hasi cyane. Niyo mpamvu labor yose ndetse na labor y'ingarazo zo muri US yashiriye muri China. Ko abantu babikora muri China si abantu bafite amadigiri yo hejuru, ahubwo ni abantu bari trained, bari skilled mu bintu runaka, mu mirimo runaka, kandi n'aba specialist kweri babikora neza. Ibi bishatse kuvuga ikintu n'icyo wakwigamo nkawe giti cyawe mu VIP. Ikintu gikomeye uyu muri kino gihe tumaze kumenya nigo misura mu buri munsi ama degree papuro hano usanga umuntu ngo yize ngo afite masters mu ndimi wamushira hariya ntashobora gutanga speech nziza mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza, ibyo bintu bigiye kurangira. So mu gihe kiri imbere umwana utarangije na high school niba yara practicinze neza akaba azi kuvuga indimi zombi, uwo nguwo ni uzakoreshwa kuruta wowe. So ubu ngubu ni gutekereza ku kintu mwakora VP, nuvuga ngo practical skills, ibintu wakwiga wakora ukabimenya kubikora, ukaba mu expert muri ibyo, bitagendeye ku maporo ko bigendeye ku bintu wakora. Nk'umunyambwira abantu benshi ibintu nka digital marketing, ibintu abantu bari muri domaine za cyber security ariko mukaba abantu beza, ibintu bya engineering bimwe na bimwe mu bintu nuza, cyangwa se ubuganga w'umuhanga, cyangwa se ujya mu leadership, cyangwa ujya muri skills zimwe zisanzwe, skills zisanzwe zimwe zo gukora ibintu, kubaka ibintu. Icyo nicyo kintu Abashinwa bakoze ariko isi yose itaratekereza. Bo niyo mpamvu bazamuye abantu babo baba traininga muri practical skills zifite akamaro. Ikindi kintu rero Abashinwa bakoze dushobora kubigiraho, bo bemeye kuba simple, bastaringa ibintu bitoye. Iki ni ikintu mvuze ko nabisobanura neza mu ndimi zacu, ariko bo bafite willingness yo gustaringa small kandi bakaba discipline. Icyo bishatse kuvuga Abashinwa ugiye muri Afrika, muri Aziya, mu bindi bihugu hose atandukanye usanga baratsindiye amamarché y'ibintu byose. Kubera iki? Kubera ko iyo igihugu runaka gifite marché y'ibintu bishaka gukoresha imihanda cyangwa bashaka gukoresha ibintu nk'ibindi bagashira ku isoko ngo abantu baze bapiganira ibiraka. Abashinwa n'abantu ba mbere baza ugasanga Amerika, Urayi, ibihugu byose bifite nka budget y'imiliyoni y'amadolari, tuvuge n'urugero, ugasanga Abashinwa bafite budget y'ibihumbi 100. Ninde uzatora? Of course uzatora umuntu ufite budget y'amafaranga make, kubera yuko baraza bemera gutangira small, bakora ibintu bize bakaba disciplined. Uzasanga umushinwa kandi ari ukuriye company runaka, ari mu engineer mukuru, ari kuri chantier yambaye jeans n'urupira rutameshe neza, ahagaze aracunga aba aide bo mu Rwanda mu Burundi babwira ati umukora ibi no. So icyo nicyo kintu gikomeye, bo bawiringa gukora ibi bagastaringa small. Iki nicyo wakugira uyu munsi tubona aba entrepreneurs bashaka gutangira ama business cyangwa se abantu bashaka gukora ibintu bagakora budget y'igitangaza. Kono umuntu aje gutangira business ariko ifite amadeni y'imiliyoni 3, miliyoni 5, miliyoni 20. No, icyo gihe wisetinze fair, wistangira ibintu binini, tangira utuntu dutoye, ube simple. Niyo byango ujya kwikora rero mukozi wenyine, hanyuma business igende igukora. Icyo ni ikintu kindi ushobora kwigira ku Bashinwa. Ama VIP ndangiza, murabizi yuko iyi channel nta kindi no kugira ngo tubahe content nziza mwabasha kureba mugakuramo education ndetse mukabasha no kwiteza imbere. Abenshi mushobora kwambonye bwa mbere musara dusure kuri www.gaelkarumba.com, hanyuma nimukajya mwibera ngo mukubite like kandi musubscribing, kubera ko iyo mukoze like video ijya no ku bandi benshi, hanyuma tukabuildinga community nini y'aba VIP. Ndabakunda cyane. God bless. Bye bye.